Pemirsa, ring tengahing pandemi COVID-19, perusahaan handicraft Kekantenang, Kantun Sida, ngelimbak nanging wantah muputang pesanan produksi sanerau sedurung COVID-19. Ketua Asosiasi Eksportir dan Produsen Handicraft Indonesia (ASEPI) Bali Ketut Darma Siaja Mausang, pesanan handicraft sane durung kapuputang puniki rauh sadurung pandemi COVID-19 ning limbak sangkaning ring panegara pasar durung keni COVID-19. Rauh mangkin panegara pasar sekadi Eropa miwah Amerika Serikat taler ngarepin panglimbak virus corona sane ngawinang pasar nenten medalang pesanan sane anyar. Darma Siaja mastikayang, sesampun pandemi COVID-19 puniki, pemargin ekspor handicraft Bali ring makudang-kudang pasar dure panegara kejantenang nedunang. Indonesia miwah panegara pasar, kantun muratiang indik usaha nambakin COVID-19. Eksportir sane muputang pesanan inucap, pacang ngawi gunayang pamikarya wiadin prajin antuk magilir, inggih puniki 15 rahina abulan, nganutin sesidan saking eksportir. Eksportir sane nenten ngamuliang pesenan tatkala COVID-19 puniki akihan sane nutup usaha ipun antuk gala sane durung kejantenang. Yening eksportir janten nenten sida ngasilang produksi, pamikarya miwah prajin pacang dirumahkan. Kaptiang pemerintah sida gelis ngicenin pemargi becik sajerone ngarepin panglimbak pandemi COVID-19 puniki, rumasuk ring panegara pasar sida gelis bebas saking COVID-19. Sesampun pandemi COVID-19 matilar, pemargin ekspor sidang limbak malih tur ngicenin pekaryan majeng para prajin miwah UKM. Wirnaya Bisnis Bali.